زار باش بینه رو گهدارن برایزین ایوارا بادینان دم و همی دمین و خیر و خوشی بن هیوید که این رمضان هوا و همی روژن و جیب خیر و خوشی در باز ببن بینه رو گهدارن زور برایز میوان خلق افروکه ایوارا بادینان ماموستای زور هجاب حقیقت ماموستای زور برکفتی البرد من ماموستا اسماعیل روندی بانکخواز آین اسلامی کو آنها یا خودی دی بابت می گریدای بیتن ام بیشین خالک و گلک آگرن کو اوشی باشی و چاکیه یعنی ام بیشین پشتوان باشیه هاندر باشیه چوا مروف دیولی هیتن کو بردوام الخیری بگرید بید گلکش مجه خدا هزر بکن ما مستعنی خیرتنی او تو پاره اکل بریکا خوبینی داری بدهیکی بس ام دی برفرهی ترجی بحث کین که خیرتنی او یا تو پاره که مادی ام بیجین ده جامعه کی یعنی جی هندک تشتین دنجی خیرن ام دی بحث هندی که اینجی که او تشتی تهی دی چوال مروفی کد که مروف هندک شوی پاره شوی مالی وی ملکی دتا جامعه کی بید گله کسب زحمت اف تشتی کنگری بس وگاوه خیر جی لید که بید یعنی او دی چوا ولی هده دلیوی چوا برفره بید که تشتکی لوی زحمت آخو دتا کسا که همبری خوکو او کسا لوی گلک دست کرد هجماره که دیا بسیارین وکی وانا جی آنه یا خودی دی ادگل ماموستای برای سینه گفتگو کرن هکن هینین برای جی میوانین مبن بکرم آخو دی خلق بهوا روشتر لحیتن ماموستای برای استو گلب خیراتی سر چاوا ابرو بو ایوارا خودش ترازی برا سرفراز بی زور سوفست ماموستان دست بی که وکو پیناسک هکر جنابتا کرم بگتن بدتا ام بیجین باشیه چاکیه خیره چه تشته هاشی ام دی چینت نوا تورین خوین اساس دا کو هاندر و پشتوان خیره دی جوابی ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. پیشی دست خوشیل تدکم حقیقتا بابتا که گرنگه و وسط گرنگه که باشی دا ان شاء الله توش خدا خیری و هیوا رمضانه و هیوا خیره یا مروف هر رنگه که بشیتن خیره بکتن چه پیو گوتن آبیتو چه بخاری کاری بیتو چه مالی بیتون حتی دیماهی که هر ای که پریکا خو بله بوه خاصة بسیار جنابته کری رب العالمين بما قاعدة دانيتون وقاعدة كجالي كبر فرها وقت دبشتما وتعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى تقريبا ويد جريتن او دا خازة تبقى كري يعني بير وباشي وشاكي تقوى نزيقونا خديت فهمي لا دا دائما علماء اد بحث كان تقوى بتني اونينه تخب نفيجك ام بروجيه ام ذكر ام صلوات ام قران نزيكي خلقك بي اف تشتكي تو بو خدكي بس تقوى في تشتكي جال خلقي جيبكي افيا جرنجه تو تشتيل جال خلقي بكي كانت شيء مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيت الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه افيك شوان مثلا تو چند تو هاری کاریا برای خوب کی تو که هاری کاریا بسرمانه کی تو هاری کاریا فقیر و هجارت کی اوه عون اوه هاری کاری دست هاری کاری دریش کی هند رب العالمین جی ده هاری کاری تبیتن اوه بو نمونه کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام في قاعده دانت رب العالمین شلادی بو ما اف قانونا ربانی دانت دائما مروفی بسلمان مروفی درستی عبدین یا خودی بکتن بویک جاوی گلک برفره برای خودت باشیه برندجي هكا حكاية اسلام بوته صادانه نه بس صدقه و زکات پاره دايه نه اتهمي تشتا دايه حتى بشتت اخفنات صدقه الكلمه الطيبه الصدقه يعني تهمي ميدان جاني ذات الشيء هاري كاري بكي وبحقيقه جي ابرك خلقي ما ملتي ما ولات ما جلك بدوی آوان تجهايه بدوی وان هاری کاریه بدوی وان یاسایت ربانیت خدایه مروف شیت بهمی رنگ هاری کاریه کد بکت چونکه نه هوجه بری برنامه چند استوی سرا خفتین خلقه که بهزارها بسیارت کتن عالم کفتی درد سریه کم مزن افرو که مروفک بشیتن بچه بعلم خو بمال خو مالیت خو شیانت خو هر ريكي بو عالم بينيتن جوان تشتب وان نخوشيا وجوان درد السريا وجوان كارساتا بينيا داري اشتكي قالك مظنة ميزان رب العالمين زور باش مامستا مدبيتن تشتك هبيتكو بردوام والمروفي بكتن مروف هزرت هندي دا بكت كو خيري بكت يعني
نكو إلا ظروفك سر مروف إذا بيت نكو مروف إلا حالتك بينيت كو بكفيتا أم بيجين طايك خودا چونوه پاشی مروف خیره بکتن یعنی مروف خوب براورد کد گل هندکا من فيت ريكك هبيت كو مروف بردوام هزر بكت خيره بكت چه او خيره پاره بيتن یا مادي يعني هر خيره كد يا معنوي بيت آخف نكا خوش بيتن قالك جارها اشمال الدنيا يجي بيجين بهاتر بيتن راسته بديتنا كإسلامي يا ديني هم بري خديني حقيقة همي رنگا دين تأكيد الدتا سرهنده دافعتا بو خيره پالدرتا بو خيره خير بيت پالدرتا بو عبادتي خير بيت پالدرتا بو عبادتي اجر بيتن جبر هنده جيتو بري خده هر تشتكي چه خده لسر ما فرض كر بيت چه كر بيت سنت اجر كر گلداناي باشه او اجر دابوتا بيتا پالدر يعني حتى تشتكي سنت جبيت نه الا بس تو نفيجي بكيشتينا الدنيا اروجيه بگري مثلا هوسا انزكنا حتى سنت جي ذكرك تو بكي بيشتا مثلا بونمونه صجر بيجا سبحان الله هزار خير دگهنته اجريني شتا داي بجمروف مروه بسرمان حتى پالدر خيره ونزيك بنا خده درستی کار پی نکتن نشد بردام بیت سر خیره اول که ما گفتی بدیت نکای اسلامی بر اگه تو بیش لا دندی یک بیجت احتمال بسیاری که بکت یک بیجتن یک نبود سرمانه ده چه شوا خیره بله ویگاول است که جهانی سر هندت کتن عقل مروی بیت عقل که جذبین پوزیتیف ایجابی اوش مسائل نفسینه چند عقل که جذبین بیت ایجابی بیت پوزیتیف بیت دبتر شیر خیره کی مثلا هر رجال جارم بخیت خواندین مليارديرك امريكي نبي سرمانه ونظام حتى شحات ردا باوري مسيحيه تيجي هي بل مليونات كتاخير مدرسه كد زانكويا هاري كاري عالم هاتي كاري اعتماد كتن بوشي ضميري خوي باقش كري سلبيته انسانيت يا هاتي بيري اي دين ما نافروكا في انسانيتين شمدت اتهمي ميدانا دا يعني خو حتى وكي تقولي تبي وكي دايني شتدتن وحتى جيتا وكي پیغمبر عليه الصلاه والسلام قنطار من ذهب جاكي زيري مروي بسرمان شتن بدتن بهندجي بالدر سركي يخير خير بردوان بيتن عبدينيو اجدو حتى دمايكي بالدر كي دي سركي گلکا پیدویه مروه بسرمان انسانیت برای خودت خلکی ما اشاره دای بله انسانیت اسلامتی دا اچا بخو حساب کن بو تجو حساب کن مثلا هنده قیاسات تهاتین دانان بو حجی کرنی و ویانی و ایمانت نو بین بسرمان دا انما المؤمنون اخوه باشه اسم مؤمنون متن مؤمنی برای نیامنو تا دی چه معناها بیت اگر هاری کاری نو بین مدانه بیت هر رنگ هاری کاری بیت ونمون عليك شوان مثلا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه برای خودی اچوا حجت کن بخو ود جو صح حجب کن تو برای خود مسئله انسانی اسلامی ده هیچ تا مرتبه که ماسترش کشویه هاي تو حجب کی بو من نبخو بيج بلا بجهتتا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بلا زيد فيما برای خودی بس بلا بوي بيت نبوم بيت برای خود اسلام چوانی شامدت درست حقیقتا از بیجم اگر اب مقایس دینی خوشول کین حقیقتا افارش هم میدی چاره سر همستا خیابك اطناف مدى هي يعني اذا او اساسا اويدكو اسلام بيروز بو مروفا هميا داناي بس تناف خلقك بياني داي نبو صرمان بيتن اف غيابه نبيت يا جنابي تقول يعني كابرك نبو صرمانه بيتن هر هند بيرو باورت بيب آينه ويشناين هر آينه كده بس وكي جنابي تقول الضمير خوي مروفاتي دا شولي ويخو مرتاح كري ومشك كصافيه بس افتشتي بو ما هاطين وبوچی غیاباوان الدف مه يعني ام اوین و پیواتین نسر ازمان ام اوین وقتی که بو صحبت دی بجم همه ازم ویشولید کم و ازم خدانه جبجی کرنی بس وقتی بو کریار خلقی که بخو مفاجی ورگرتی و ما ام بیجین دستی لی برداری کاک بلبل نوشکر زوره هيك تبري خد نوشكر مزجاب جيت تجينا قرآن خوين زوره بس يه كارت نوش كارتي كرنيل يتكت نابنا بينج صادش ما شاء الله هذا حقيقة كان بواقعية خد بينن ديني فيجيكاتو دي تشي قلنا هيك ديني فيجيكاتو دي تبرتي له خد تشني دي تشي غريبة هيك ديني فيجيكاتو دي تشي دافي ببرسف كأنواع غيبته وقصة خلط واخنه معناه اوين فيجي كارتي كرن نفسيتاوي نكريه
وخدت شد بيجيتن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دائما هو قواعد دان هذا قاعدك اگر نویج بوتان نبیت حاجز نبیت پرجان نبیت مطالك نو بيناتو خرابيه دا نو بيناتو گناه دا نو بيناتو ظلمه دا نو بيناتو فاحشه ومنكر دا يعني هو نویج تشكر از قال جاد بج مهندكات تدس بيدي حتى مغرب روجيبي بس روجد يلا كنا بين بينج الصدي بوشي اف نظرك واف خفنا قلت واف غيبتك واف خلتك حتى بتايفاري تشتكي كم يجبه پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيجتن رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والسهر مجرد مجرد ان بستيو برسي وخلاص حكيت فايدي بي انك بهندجي فيري خالق قال لك مهمه مبادئ افكار منهج الرباز اميجين اگر نبنا بيرو باور وقناعت شخصية نفسي دا بو جهورين ابدا فايدناك بلا هر بيجيت از بسرمانه كي سرفه نه بسرمانه كي دل سوزه نه بسرمانه كي اسلامتيه بكتا مقياس وهميه چونکه او خیر دکت وگاوی و تمی قناعت هبیتن مالوی بخیری که امنابی چونکی پیغمبریت بیشت علیه الصلاة والسلام مال بخیری که امنابیت مال صدقی که امنابیت اگر بی بیرو بار آخرنا پیغمبری هبن علیه الصلاة والسلام والله هندی بشدیدت بيجيت پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلک مرد بو بس رمضان دا هندی مرد بو رنگی که عجب کس فرانت گهشت هندی مرد بو که چه هیا وسط کرا خیر زور باش مدوید هکر مروفک ام بیشین خیری بکد تایبت جواکت مداید وکی ام بیشین کردستانه چنکو غیری بسرمانجی لهیا و جیانجی هیا یعنی امید بینی که جیان چواب رو بچید کسی که دوید خیری بکد بیت اف بسیاره گلکش من ها بیتا کرن یعنی چند برادرک و زانی جنابتا دیمیفانه مبید یعنی کسی که دوید خیری بکد ید بینید او کسی هنه نش ام بیشین آینی ویه لزور محتاجه ایکی دیشش آینی ویه هندی وی محتاج نینه اوجی خدانه خیره ام بجین خیر خدانه خود نیاسی در روژا ام بجین آخرته بوی کیشک خیر تره گلوی بکت یه آینی وی پشتفانه وی گلوی بکت یه آینی وی نینه بس گلک ام بجین یه آینی محتاج تره قال كيف كانت نامست تو بري خدا واقعي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اف مسائله هم يتحل كرين مروفة مروفة خلاص مهبونمونه ايك مسيحية وجيرانته خلاص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره حق الجيرانية سرتهي آياتها بحديثها پیغمبر عليه الصلاة والسلام فليكرم جاره فيتن تو قدري بيجي تورز اگر قدر جتن نمجرد هما شريوينه كي نه في تكريم ويجيب كي يكرم تكريمه تو رزقرتن اللي بيجري تو هاري خاريب كي خطا دي سردان تويب كي اسلامتيه دا تو بر خود حضارات اسلامي هر جاركا از بما هر جاركا حكمه اسلامتيه بدرستي هاتيه كرن نهمي قابا وقت بدرستي هاتيه كرن حضارات اسلامتيه دا جهي وفلا وهد اديان غير بصرمان شد جرى مشكله فينا ناديتنا بالعكس بصرمانه قالك جرى هاري خاريا غير خويا كريش خو ویزده بکه بر هندجی دوان حالت هو صدا وقتی بسرمان ببینیم مثلا چند ماله که تهین ده بجیم مسیحینا آن ازدینا آن جهینا آن اتفقیرن وکی نفسک وکی مروفک چونکه هم همید مروفاتی ده برایتی کرد هم همیش آدمینه کلنا من آدم و آدم من تخار واشه دوی براینی ده گل لکا پیدویه بوچی ایک خیر الگلوی دو وید وجه اسلام جوان و مسامحت اسلامی نشاوی مروفی بدهی وده چه العالم الاسلامي ببيت هما بس بتشبو شرح بكي وبريكاتا تجيب او يبرسي نا فيد بصرمان تشوا بودل خوك توصى بريكت خوش بوكت وهاري كاري هابيتا مشكلات في مسألة دانية ايك بيجت والله باوا ايك جيراني من كاز بلا ما فلا ان فلان ديانته تشتكي زور طبيعيه بلكي جالك جرى واجبه زور باش كابرهك هي بزور رب العالمين كرم قال كريا ومالي خده يعني مالي بي زوره او يكو دستوي ده امانت چنكو بيت گلكش ما هزر نكن اوه امانتك و مالي خده هزر كت اوه بزند و باسكت خواه كجي نشيتن وي ورگريد لي نزايت ناف بين چاف گرت نوزل کرنه که دا همي دي چيت تسليمي كي دي بيت يعني دي چاوا مروف ولي هيت كو بشت خيري الناف مالي خو بين تدري گلكت هي پاره هي بيتن پیچك جارب ويد جي بدد بس دلی ویرانا چیت بی پاره بیداری یا شوی و دیکیم بید چما دی مروف ولی هید پاره بین داری بجرعت
و بدەنگێکی بلنجی بێژتن ئەڤە خێرە یعنی درستە بێژتن ئەڤە خێرە و ناف ماڵی خۆشی نادەری قال جراز بري خدامه مناطق كردستان دبرت كردستان مثلا دنيا كردستان تركيا ابا منطقه دبر آبادینه ابا دبر سورانه تو زانی کارت کرنا دینی کاتو چاوا وردگیری تو دینی چاوا وردگیری و بچرن کارت کرنی تدکت برینگی بی رنگی بیتا پال دریته تو خیر بکی بر هندی همی جهوا کی یکنینه یعنی حقا هندك دبر من جارك زجارات قوتين بس من يتوبة كري از بحثنا كم كيش دبر احتمال بو هندك انا خوش بيتن باشه يعني همي دبر وكي اكنين حتى بوتش شوكي كنجي كارتيك الناديني برنجك الروحي بيت تأثير الهست هناسي تبكت الشكليات دركبيت ببيتا واقعي جيانه ببيتا ريباز بوتا وكي شخص تودي جهيوي آستي زور طبيعي تودي صداقي كده دهاري كاري كده برندي كما بصانه هيدي تشيتن مثلا دي بيجيتن والله بده دفتر بو فلان مزقفت دابك مزقفت دابك بو نمونه عين وصا مدرسه دهاري فقيره بوتشي کارتکرنا دینی دوی مروی دا چند دو چوا هزت کد بو صدقه اپوی رنگید کتن وکی گوادیجی ما بحث کریه اگر کارتکرنا دینی الهست هناسيت ينكت والرحى وينكت بوينا بنا بيرو بابر صاد الصاد أبدا وقت ده دفتر دات ومزقفته دي تشتكي دي قال لك مظن يتشيني تشتكي دي هي حديث البيغمبر عليه الصلاة والسلام وقال جرب تجربة خلقك يديتين بالصدا بلكي تقولين ما بخب خو وقت تو صدقيت دي هرزيكا رب العالمين يا بوتا بدل فكري زيكا بدل فكري يهي دفترك دايبو مشروعك شوي حتى جهشت يا مال تلفونك بينج دفتر جهشت من فلان جي فايدة فيتن توش خديت خازي اش كسي نخازه بيا ربي من بوتا دو تدي وقت تو في الصفائي في باقجي ناف بين اخو خدي دات كي قال لك بصلاحيه تو بدي مساله كدي عندك تشتهي اگر تو ندي تو باقش نابي تزكيه مساله الروحيه مثلا يلا جرام بحث سر فقه التزكيه ونمونه تزكيه النفس باقشنا نفسه زكاتش چهاتيه هر نفس موضوعيه زكاتي تو ندي جيانتا باقش نابيتن بوچي شكاكير مالتا باقش نابو مالتا بو جيان خري جيانتا باقش نابيت نه بس مال باقش نابيتن او صافيتن مروفي تيجه ومفاهيم كثير هبن وجيانا خود سر آوكت حتى بداغ بار بي درستي وكارتيكن المروفي بكتن ومروف بكتن يعني مثلا مثلا اخفناكي وشبك وروجك حقا ديني وكي تدين ورگی دینداری ورگیتن جیان ورگیتن دوله بو همي مجال جیانش بو همي ميدانا يعني چه مالي بن چه دعوه بي چه علم و معرفت بي چه يهي دي بيجيتن والله ما مستايك بيجم فلان ما مستاي فلان اختصاصي بو نمونه مسألة علمي دا دي بيشتت قطابي ولا دي نشادنا ده رجاوت ورقه كده يدي بيجي نا والله ورقه که ندم من نیوکش من نیوشته ما مستاده بشتی نیف ورقه بدم بلا نیف ورقه جی خیرامه بید یه هی چوی او نیف ورقه جی نورگرتی او وقتی ما لده روزا جی چوی دوره ورگرتی فی سبیل الله فرقت نف بین ایمان وان همی کساده راست زور جنم ما تشتكي ديه يعني من بري فيغا في قوتي اما مالي خدي داي بس چاوا او مروفه دی شیطن رنگکی ام بیجین یه خدایی بیشتر خلکی او مال منه خودی دامن من افتشته هی و ازل وی مالی یه دمه هوا چنکود بیتن هندک جارا اب وی شکلی بچیتت ام بیجین درگه چه دا یه خوب غرور کرنی خوب مازن کرنی او مال منه و سری خوب بلنگت و کسیش خوب باشتر نبینیدن کسیش خوشی هیتر نبین درسته بو مروف بصرمان بيجي تخلكي من دو دفترت هي من صد دفترت هي رب العالمين دا من أبش وي باري من دا هوا قالي مروفا تشيد بي يعني جي وكي وياكو في دستي بدي في دستي قولي نبي فرق الناف بين فرزادة وقابي أزبيمتا أزبروجيما ريماتي تدانينا بس رمضان خلاص بو أزبيمتا أزبروجيما ديبيتا ريماتي فرق قياس ناف بين فرزا ونفس دي شما مزقفتي مثلا نفيجي كام بس باشتر السنة المال بك برای خوب دی نویج المزقفتي 25 سنة المال 25 برای خوب دی چوا قياست بو تدانه را تشتي فرض زور طبيعية اوا مال زكاتي و از دیدم هیچ ریمتی تدانینه
بلا ناف دیوانه کشی بلا ناف کی بلا همی بزانه نه شرط قیاس مال خو بیجی تحت مال احتیاطك هبیت خدا بده بس بیشته مثلا اوا رب العالمین 5 دفتر 10 دفتر 20 دفتر زکات من از دیدم بس تشتكي دي هي تقريبا مش اخفناتا او دي كر شوام رو زكاه بدت اذا مهمه زكاه بدتك كي دهينا وانا اذا مهمه نا عالمك مره بيت والله من مليونك هاي وهر بينجاب دمريك دي باشا تبوت شناتشي مثلا جدولك بخونه بيساي مروفيت خو بله بس وان ودي ولدتن كو هر سال جيدت وقتني نبي بجيت نبي مريت باشه و هر سال جبت ایویج وید تو برای خوب ده باشترین مثلا که کی بیالک هوجه دورو بریت احتمال مرویت هوجه ترنه هندی هوجه نبید هندی جیرانته هوجه مرویت هوجه نبید هندی حوالته هوجه مرویت هندی بسرمانه که دی دنیا سی نزی که مثلا تبار که کسی مصبورش یعنی پارید که این ظرفا دای بتاخه کی ویرات چیتن تاخه که از پوی حاضرم وی تاخی ویرات چیت هم هر مالکی ظرفه که داده بی و اونو زنی توی مال بلکو هم بجین جیانا و گلک مالش زنگین تر بیتن اکید 5-6 خان یک همالوی محلی توی مال بن همای ویراچیتی هر ایکی گیده تو سر چه اساس و صالحانی اوه یا ایکی مگوتی چو ریمتی تدانینه و ویتین او مال خودیه و از دیدم یا دوی ریکی دانه اویت مگوتین ویت مروف همی محالب کتن بچیت دست پیدوی زانی تو دیده یکی زانی تو دیده یکی و درگه گلکت برفرن افروکه الفيري دانا زكاتي هر بابت باو نا الا تبدا فقير بتنه بس فقيرك مطلوبه مثلا كسك بدا مشروعك خيري مثلا بنمونه تزانيه و مزقفتك بنمونه نا يا تمامينه تو بهر خود مزگفتی بخه مثلا اوامرو که خدا بشوروش دعوی بودینی خودت کتن شوروش تی بر خدا عالمک هزارها یگوی خود دنه سردستی ویداتتن صحکی هاری کاریایی بکه یعنی بس بوینین ابتنه یکفتی مثلا یکی دی مثلا دی بر خدا یه بیانیه مثلا یه هاتینت نافته دابر که پنابر مثلا چند تین یکی دی مثلا قرآن ده بحث ريفينجري عابر السبيل مثلا ابن السبيل حتى ديما هيك اصناف اهميت هين تو زكاه بدايه يعني نبز بابتك تنيه برند جمرو بر خبدته مشروعيه خيره مروف ساكته فقير وهجاره مروف ساكته داعي وبنك خازه مروف ساكته مروفت پنابر وكفتي مثلا حكيت مطلوبة أبرك زكاة خبدة صباحي وقت زكاة خلاص بيت حميدة ضميرية مرتاح ببزاني شو جهة معلوم حقا من تشتكي جالك باشكر مال خدا مدفين فيدم بس من إدارك باشدا بريكو بيكي من دا أتزانم دي مفايك باش ببيت وبرهمك باش ببيت زار باش جالك جارة هرد فيدي يعني كابراك وقت راد بيتن هوصا خيرك كتود بيش دخل كي من أفي هاي بیتا چافلی کرنک بو کی چافلی کرنشی بس خلقه کشی خیر جدید یعنی بو کی بو اوی کسی که مبری ویگا ویگوتی نادد یان یه کفتی طای شرمه پامادم احمدی خیر کروی نیو مال منینه پاما از چتگم من فلان مال و فلان و بیوانت هی یعنی بو هاندرک بو پشتوانک بو حتی وکی مگوتی چافلی کرک و عزت نفسک آل دف چی بوی يا رابوي أويجي كري يعني حقيقة أبتشتاجي رويداني ما مصدر زور تشتكي قالك يا مهمة مسألة شافلي كرني بو خيري من اتبر حتى تشتكي ناي قانونك رب العالمين دانا بيطان بيغنبري قدانا عليه الصلاة من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا تشد بيجي أجر فيقا أس تشتكي باش بكام عالمك جبزاني تن بو خبيت وي تشتي باش بكاد تشافلي بكاد بو من اجدا وبو من خيره باتو تشت بيجي اگر خدي قد بيتتا بك هشتا مصدره تو خدي قلت تا زكاه بدا واجب و فرض السات چه مشكله هكر ايكي مزگفتك چيكر خاندنگه هك چيكر ناوي خول سردانا زور طبيعي بو چي ده دجي چافلي ناگن اجدي ناوي خول سردان اجدي چيكر جولي كرنا خيري شوان تشتي قالك باشا بلقي قالك بيدفيا بيجن وبلاف كان بيجن وبلاف كان چونكي وكي تقوتي خلقك هاي زور هاي افروكا
یا نادن یا به سروبرید دن یا که ما گویی اداره که گلکه یا به حکیمانه ناگه حکیمانه ناگه یا ویرا چوی هنگی باشه احتمال وان 10 مال ویرا چوی هک چوبا 2 مال پید ویبان شینا 5000 البته هر کی 500000 دابانه دا شیت حتی رده کی باش ججنا خو پی کنید جلگا بو حال خو کرید حتی تشتکی باش دا بو کساکتن بس فرنگی که وصای دا احتمال اوی دا جی تراوی بو مصرفی روزانه کتن برندجی تدبیر و پریوبرنکا جوان گلک مهمه برای یادی هیچ مشکلات دانی و کی ما گویی مادام واجبه ما فرق كتنا بين تشتي واجب وتشتي نواجب مادام واجبه تو همي ريكا بلاف كي بيجي تشتي نواجب تو بكي يعني هيني تويري داجيك علامات بيجن اگه تفيد تو دستي خير دريشكي تدفيد هندكا فير كي بلا بزانن دليتا دانينه تو صدقي بدي بورياء بل تدفيد تو هندكا فير كي وهناك بلا نمونك ناجحة عالم بزانيتن حقا وهني إشمال خدتن أوجي تشتكي باشا بس وكي ما قلت أوجي هر بترتيبك حكيم زور باش ام دي چاوا وكين كو يعني شيد بكين أنا بيجين شين لانين بيواندي دار بكن حكومات بكن روشة أبرو كخلق تدار بيت بروجي بدها بين دف جناب دو بيواندي بتاب خوب كان توي حاضرين بحثي كسي دينا كين يعني دي بيشتتا سيدا حالي من قالكي بسرو برا هكا بحثي خوب كد بيت روندك جي جاوي مروفي دابين مروف هندك بريكي ود بينيتن روشا وقالكا بسرو برا وحالتي وكفتية حتى سر آخي كفتية مروف هندك جيد بينيتن باري دنياي هيو مال الدنيا رب العالمين لا وكريه بدستا مروف شيد بتشيد بيجي توي مروفي ورا بدا ورا في پارش ناف مال خود در بخه او ایک او دو او سی او ده مروه تو سایتی او خارنا تو تنید خوی ناف عائله که کامل دانی ناف عائله عمله بحث کنی صرف تاری بارت بتنید ناف عائله که داینه مروف وکو بصرمان وکو اسلام ریگدای مروفی بچی درگه خلکی بقاتید نبخو بو کسکی بو هندک کسا و بده بدرگه واکس اصل تداوه تو هر دو رنگات شی رنگی که تو شخصی بیک و بیجی عالمه و زکات خوب بده و بیهین من و از دیدم نگهان دتر گهندم دو بده زکات وی تو زکات بده نشاب بده بیراوی بینی که خوب ده نفتجی باوری بته تو بده تشتکی باشه بس یادی ماستر وان هیاما گلک صحبتك هر تقریبا نزدیکی وی تذکرن الی مؤسسه زکات هبیتن یا بریکا مؤسسه دزگه حتی چند ام بيجين كسين آینی جی بریشان روشات تشتکی و ساکر و ام دی جاکی و صدا تشتکی مهم بریا و هبیتن وید اوید بنا ممثل نینری تند جه ثقته بن چونکی امزانین گندلیت نحمدا چلهاتی یا بیا شریانه کی پیس يفاسدت نهمدا جندليل هما فيتن عالم همي هسبيب كباب او جهتها اوي زكاتتكم كت والله جهه هنديه جهه قناعتها جهه باوريا ما بيتت امزان جندلينين امزان سر عالم توزيع كتن اذبيتن افجينا بيتن ابدا فيتش اطار حزبي دركبيت شيطار السياسي دركبيت ملتي باوري بكي هيا دهوی که باوری بکه هیا بونمونه اوید هو ثابتن رموز تنده بکو عالم همیشه والله حقا اوجه ثقت و باوریه چونکه مسئله مالی گلت حساس تدوین نویتن هکه هر ولی هات شوت مسائل حکومی دا و وگاو حکمت بخو دا صلاة و پرلمانی پزارها ملاحظات السرهین عالم که باوری نابی چیز که تخودت اوی وید اولا خوشوی شبهه خلاص کد اویک و او مروف بن یجه ثقتك و بزانن چهار وقتی نوویوی تید خلقك بیشتر راوسته و او مروفه فاقجه مطلع بيت سرهمي تشتا أذيك دو شديكا مسألة إدارية وسيستم كيدانيت دي تشوا توزيكت سيستم إجداني تنفيت حق هر كسكي هبيتن وشمالي ومتابعة بيتكن كابه هوجيانا إيك أو متابعة كان بيناتنا الخلقي دا دو يهيدي شت أرزو حالا خو تقديم كد ورنسح كان حالا من أس هوجي زكاة ما أب ذي رنجي بيتن شنيكا مؤسسة دي ناجح بيتن زور باش منابرة هاي باشي دي تمامية دينا خلنك أبرو بینرین مبن بشتی ناوبر تمامی ایوار آبادینانه داکو جگر هاوین دیر کوی اگر تدوید هاوینا ده سقای که آرام دابید مباریدا نورسا سقر اصلی بکار بینه مباریدا نورسا سقر اصلی
پشتی او سرکفتنا مزنا سالا پار به دست خوب اینای اف سالا جی باشترین کوالیتی کفتیا بازاری دگل هنده مداشکاندن دباین خدا کرن جبر روشا آبوریا افروکا مواریدا نورسا به قبار 7.5 2 واتر پامپ و 3 واتر پامپ قبار 4.5 3 واتر پامپ و 2 واتر پامپ قبار 2.5 2 واتر پامپ و 1 واتر پامپ قبار 1.5 1 واتر پامپ پلیت مواریدا سقر اصلی دجی جنگی و دجی گرماتیه هر واسا مواریدا سقر اصلی 2 سال گرانتیه مواریدا نورسای اصلی به کمترین وزاکاره به کار دکد بری کار سرکیل دهو که پیشانگه ها گاره نافونیشان دهوک تا خزوزان نزیک بنکا متین کارگاه سپیاتین برکه اب ناو طامن خوبه برکته برهم اینانا سپیاتیان اب جوانترین و پاکترین شواس اب باشترین آمیرین پیشکفتی برهمه که ساخلم ایده برهم اینان روزانه کارگاه برکه 5 تن سپیاتیا برهم اینیتن کرم آوا ماست هر واسا چندین قبارن ماستی برهمین برکه اش پارزگاه دهو که بو همی پارزگین عراقی اتهیده نارتن دهوک دومیس البشتر ببریاهات نوچونه برکه تمامی ایواره بادینه ما مستان یعنی خلقی که دویگا ویدا و مها رمضان پیروز و بصرمان ام بیجین روژی کریه ام بیجین وکو جهکی لی راوستانه خلقه که الویرید راوستان دستی خوابتی بود چه دویری دا خیرید کرد یعنی رب العالمین ام بیجین وقتی پیروز تردیتینه که مروف غجی بخو افکر بیتا دلی و اف وقت الهمیا پیروز تره همیا خیر تره از ده مال و ملکی خو ادوی وقتی دا خیره لی دیار کم یعنی افتنه ام بجین زفرینا سال بو ساله اما مروف اوصا بخو دیار کریا 12 هیول وی روح وی هیوی بخو چه کریا و ده پاره دادن و خیراویت رمضان داد چیه اگر تو سحکیه سیستم و یاسایت خدایی تشتكي تدهيت بين التفاضل بعربي يعني باشتر باشو باشتر جرينجو جرينجتر فرو فرتر همي تشتا دايا هي يعني تو بري خبدت سر كرة دي مزقفته بونمونه مزقفت المحلاتش مالاتش شتره بونفاشا بو مثلا بو باشي بري خدي دي شيت حتى جهيت باشترين مزقف سر يعادي مزقفته مكيه بونمونه تو نفيج الويري بكي نوكي نفيج كادي بصد هزار بوته واش و هر وصل مزقفته پیغمبری علیه الصلاة والسلام مزقفته قدسی و حتی دیماهی که جهن مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام 124,000 پیغمبرت هاته 25 تنت برانه دایر گوتین شوان 25 جاجی 5 اول العزمش همیت چتر شوان جیش نیکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین بونمونه وصا همی تشت ملائکتا مليارات احتمال عدد ملائكته ولا يعلم جنود ربك الا هو هندتين بس نابت هندك قايد قوتين رب العالمين سركيش ملائكتنا جبرائيل اشهميا عزيز تردف رب العالمين وحتى ديما هيك عين وصا زمن جي نفسي تشتيه زمن وقت نفسي تشتيه شهيفا دبري خدي شهيفا رمضان شهمي هيفا قدرته اش روجا عيني شهمي بقدرته وصى رب العالمين داد فان روجي بقدر اول روز بقدر خیر جیتی داد قدر تره بوچی عالمه که بوچ رمضان داد دادن چون که زانیت همی تشت رمضان دا اجروی مضاعفه پتر و که ما گوتی سنته که نویجه که نویجه که هفته نویجه تو رمضان دی درک هوی سنت تنابیت نویجه که دی سنتک بیتن نویجه تنابیت هفته نویجه خودت چه مزگفت جیش دیگه 25 27 اهوصا تشت رمضان ده همین مضاعفه فيجش بهندش بر خدای عالم خیراتت خو زکاتت خو همیا دیگه رمضان ده بله تشتكي قال لك مهمه بره اگر تو سحكه فقه روحي وفقه عبادات رمضان ده بيشتتا فيت رمضان وصابي دا بيتا كارتي كرم بوتا بو بشت رمضان راست هست داش بلی رمضان جي دنیا خدا دریجه تا 12 هی بدید هی باشه بس باشه رمضان بی وقتی عربیه بیشتن کن رمضانیه کن ربانیه ولا تکن رمضانیه
حتى ام كردي جيت بيجين صوفيا رمضان ام يادينش انت مالك باشا يعني افجي كي صوفيا رمضان هوصا يعني نبس هما انت رمضاني بتني بينه خلاص رمضان راس هندي تبكي كارتي كرنيل مروفي كارتي كرن مهمه كارتي كرن جنائي تكرن اگر همي شوق ومحبه تو رمضان نجري فيان الشوقات ابو تشتي چند تو دو وسط عمل الجلكي بو مروفكي چند تو دو وسط عمل الجلكي بو جهكي چند فيان الشوقات تو تعامل وصل الجلكي اگر شوق وفيان تهبيتن تعاملات جد الجلجل لك بهز بيتن سردريات الجر رمضان تو تشاوات جري تشاو ملتزمي هستي تهمي بروجينا قريب درستي تا مضمون ونابروك تقوى تطبيق كر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ده تطبيق كر اجر توسط تعاملك الروحي الجل كر بهميذا بهستي تخوفا نبس خارنو وخارنا وحتى ديمايكي دي كارتيكر نيجل تكت اگر كارتيكر نتكر دي جهورين جي تدا پیدا كت جهورين تدا پیدا كت بشتي رمضان جي دي مروفك رباني بي دي هر خيري كي زكاة دا رمضان بس بشتي رمضان دي فير بي هر صدقه بدي بوچي تو رمضان يا بخو كده خاندنگيا و توش دوره كي در كفتي دورك رباني تو پرورده كي جوانترين شواز يتو حتى دراسات النفسية بيجن يه 25 روجا حتى 30 روجا سرتشتكي برنجكي بردوام بدت اخو چه بيتن ويجا روجي برسي كيرون تهني بيتن ويجا خلاتي يقول نهي نكتن ويجا بدأ خو خرابيا نكتن ويجا مشاعر باج بو خو چيكتن يعني حتى خراب بو چيكرنو سرچي لا يا شوية بيت يتباش چيكرن بيشتي رمضان جد بنا عادات بوتا بنا عادات الشخصي كتشاوني عادات بمروفي تشيد بن عندك راوشت بونو تشيفت باش دجاني يتخراب جي تشيد بن تول سرچت شي بيسي روجا برنگه كي برداوند بيتاو تو هو رمضاني بيشتي رمضاني جي روجت باشي كي تبوشي صحابيه قال جرا قران داخل قران ختم اخو دايخنت رجائين دابين اجري بتره صدقه هبو دابي رجائين اجري بتره بوشي چونكي رجائين الدفر بالعالمين يوم البركه يوم المزيد سورتك من رجائين حتى ام بيشين بيت النفس كاديشي بيت بو مروف ايماندار يعني خطبه بو خطبه صحكي بله جبال هندي شي جلك بيدفيا مروف مدرسه رمضان بكتا ما مستاكي جلك باش بكتا خولك باش خولك ربانيه خديت بيشتن بوفي خوله بوفي دوري اس مشرفم الصوم لي وانا عجزت به بو من خديت مباشر بيشتا بو من باشا ابرك اجر مسؤولك سركردك رئيسك بيشتا فلان تشتي خوبون بينا تو دي چاوا دي اما دي چه هاوي جبر دي چه هاوي بقريجي وبيت دي چه هاوي هما بيت دي چه برا جوانترين شواز چيكي وي هديه دايم دي مصرفي جيليك او مروف جواكي تامروف احتمالش تقولنا كارتر بيت خالقي تايد بيشتا روجياتا بو بنا بچه شواز تدي تقديم كي پیشکش كي بخود اگه بي رنگي بيتن باور كه پشت رمضان کار تکتن حتى رمضان بيد السروي سيستمي مني زور باش گونه هاوي كسي الستويت كيت ناوا جواكي دا اوي بيتوي وريك بو نبن كابرا كزور بيتويا نايك او ده هزارن تايبت روجا افروكا كو امتداد جين دفرا ما حريما كردستاني بلا دهوكي بتايبت بيتن زور بيدفينا خلقك زور هجاره هي وين دست ام بيشين فره جين هين كو مالي خودي دسيدا قلنا هوا مروفا سطوي كيا مادم او بيت المال جنابيتا قوتي نبي مادم او كسي پاقش نبن وقتی تو ناوي ويتيني براوستي بيشتن اف كسا كي زور پاقشا نگنداليا او گنداليا ويغا في ام بيشين گهشتي سر هستي قلنا هوا سطوي تني ومروفا او مال هي يان قلنا هوا سطوي تاك ام بيشين والاتي اويت ناوا سنوره كي دادشيدن دسبيكي بقناعتا من مبخو او بيرو باورت هاي ومبخو او ديتنا هاي مبخو او حتى وكيل بيجن برنجي عملي دابدا كردستان تايبت ازبيم كردستان جه هندينين اف هجاريا فيغا فيتي دات نافدا بيت حقيقة جه هندينين ابدا چونكي دارو برو آخو آو عسمان كردستان همي خير وبركات ام همي گناه كاري هم بري خبدي هذا مهمة جبر هندجي اگر او بيت المال هبيت وقتی که چه تختی بسرمان هذا تفقير نديد بيشته فقير امانه بده حتى جيتن چدي بيدفيا ولا جنينه جني جيبو بينا چنينه دوا بينينه بيت دواري جيبدي
بيت المال اهو صار تعامل القلب السلمانات جيانا كامل بو پیدا فرقاوی کسی نیم نبکی اگه وادی ما گوتی هم ده هنده پارا دته خلاص کنه ظرفی داد شو او جی تراشی وکینا تراشی وکنه بيت المال بله اگر زنگینت کردستانه صراحت از بیجم گل جراجانه زنگینت کردستانه بدرستی بس همي ها باستثناء درستی زکات خودن دهن ترا فقیره کت کجوان ازمات و قیرانه هم یا بنداره حقا كردي ما اخونك هندك بيت مرن وهندك بوت مرن حقا هندك جور الدفتر الدولاري تاين قاص تجينا هندك جنان المال خو اگر درستي مرداتي بكبيت الدل زنگين كردستان دا سرانسري كردستاني ابدا او هجاريا هي نامينيتن اvan خالق جلك مهمه اف زنگينه بيت خو اف شعور ابو يتشي بيت او ضمير بو تشي بيت او روحيات بو تشي بيت او انسانيت افجي براويه افجي مروفيه افجي هوالويه افجي جيرانويه بيت بدا ابد تشتكي مهمه اف اول تشت بيت او هستي بيبكتن دوري خوي الشخصي يفردي يكسوكي رابطا دوري خبيني تو بدتن بل حتى هو صوت بيتن حقيقه بيت امهمي بيج بس شول كاين هكي ام همي دي قلنا كاربي تلفزيونك وكي جنابه هوا انجه هكي دي كسكي وكي من كسكي وكي تا دوري خبينيتن ما مستايك مالايك شف روج في دوري خبينيت مؤسسك چونكي هذه علامه مؤسسك بانخواز مؤسسك مالاي مؤسسك يعني دزگه هكي تايبته حتى جهيت هندي فيت دا صلاة همريكا بال در بيتن ريك العالم نجريتن بلكي هاري كار بيتن ودرجها بو وكتن شوازا بينيتو او نقطة اولي جما قوتي ثقة پیدا كتن ثقة بارية پیدا كت بيقبل سر شول كان نبيجن الله ماذا بيت المال همي بتشتبري لا همي درجها وكتن او صفال دريا عالمي بكتن حتى او زنگين مقوتي ضمير خو مرتاح كتن اري امريكا ام بيجن في رمضان دا زنگين هيد كردستان دا نا زكا نا مالي مليونك زكاتاوي مليونك دولار زكات مليون دولار يباشا كم مليون دولار امريكا زكات بيت مالشا او چنده واشا بهزارها خلقك ديبت خدان كرن برانك باش وبرفره رمضان خد ديبت السري عيد خو جلك تشتدي ديبت السري مثلا بهندج مقوتي مسألة جلك رنجا يا بربلاوة وفتن مروف ما ياخد جلك تشتاب كتن جلك اشخاص جلك دزجها هميجي بدوري خرابن بكنا شولا خو بكنا كاري خو قناعت شي بيتن ابا ايكش اشوان جار سرياش حليه ویگا ویگلک جوانه چه ول ما مست يعني كابرا اوي كو جنابته گوتي بيتن زکاتای تنب مليونها ام بيجين مليونك دولار بيتن رابو چکریا وکی خو چنکو راست هکا پارش دتشتکی بکری درسته بس وکی خوی تعامل چه داد کرد درست کرنا مزگفت درست کرنا جاده درست کرنا مدرسه وکی خوی کرد يعني بيتن او حتى درجه که $100 بکریتن او چیت کرد $200 ما کری الکیری هاتا خاره الانبیجین رأس مالوی هاتا خاره و زکاتوی هاتا خاره يعني او چیت درجه زکات دانه دایان او چیت درجه هکر بوی ام بيجين عذابك يان خلاتيك هبيت أما في دو خلاتي وعذاب بيتا وقت خد الزكاة كريا فرض وش أركان الإسلام معناه فيتو كي خونك يا كفتي الدستي خوشي ده هم تخودي چيكه يعني نه رقيبك سريتا وانا دستي عندك امينه دا بيتا فيتو كي خونك أبا مهمة شو تنويجي ما بالي كقولت تدي دياريه كده خد روجياتي الصومالي نفس تشتيه روجيه وكي خودي بگیری زکات جی وكي خودي بگیری برهند جی اف مرو وصا اگر وكي خودي ندت نشرت زکاتوی هات دان احتمال زکاتوی نچت جه معلوم نچت دست معلوم جي کو زکاتوی هات دان جبرند جی اف مرو و ويد زکات د پوي سيستم پي ري بازي پي اسا رب العالمين حتى بتدان اگر افريقيا فقير وهجر منطقه هبن الدفرات هبن انت مزقفت اخويا هي بديناك تمزقفت وكي باشه روحا مروفكي برخدت اسلامتي دا مروفك بن بريد مروفك بيتك وشتن نك رب العالمين خويناوي بظلم بيتريتن نك رب العالمين بقدر ترى اشكوني هميه اشجردوني هميه مروف قال لك يا عزيز الدفقده ولقد كرمنا بني ادم بوهمي بني ادم اقوتي ولقد كرمنا بني ادم شنيكا قياسك يدي ان اكرمكم عند الله اتقاكم شنيكا اذي سيستم خدي بكارت انتو نزيك رب العالمين هردو تكريما بومروفي بلندجي افريكا تمزقفتين وعلامات شيتي وجهه خلكي يتكتن هنجي تمجموعك زوريا هجاره هيناقتهن
هاریکاریا هجاری چیتر اوی گاوش آوا کرنا مزگفتی زۆر باش خەلکێکی پارە هەی و نادەت و نادەت یعنی بیتن گەلێک جارە گەلێک جها تێتە گوتن پارەی بدەن هاری کاریە خەلکی بکەن ئاخف ناخۆش بێژە خەلکی دلێ خەلکی نەرم کە دلێ خەلکی بیان نادەت مەلڤێری چت مینتە دەستدا ما ئەوت مینتە دەستیدا ئەوێ محتاج یە محتاجی حتا پێنگاوێکی تاوێت بێژی تەیەکی ئەزێ محتاجم 100 قورچکایل گەریا خود دەتیە تعل نابێژیتێ فی سەبیل چه داخو نشکێنیتن یە محتاج کەنگیت شێت فشارێ یانت شێت بێژیتەیە هەیی تو دێدەیە من تو دێ هاری من کەی چنکو ئەزێ محتاجم کەنگیت شێت وەرکرد مادەم یێتی نەدەت تشتكي هي اسلامتي داد بين عفات بو همي مسائل اخلاقي تشوبو مسائل الشهوات وجنسي بن تشوبو هوجويه هم يبيتن بس وقت تشتك مال خدي بيتن وفرز السر مروفي امرو صح عربيه هتدا پیغمبر قلت يا رسول الله او مال خدي ده تبدا من پیغمبر نهياوي نكريه وانا قلت وانا بيجا الصحابي عندك تمام بتشاو صار قال پیغمبر باق پیغمبر قلت بيدنگ بن حقيويه وبخاريه واشا اتشيتن ويجي بس تقوتي اف عفتك جلك الناف خلق ده اف اخلاقيه حتى ايك شد بيشت ايكي جلك بزحمه هند جرى قال لك ديك هبي تو كفته بمبارك جلك جيران يعني تشرك بس نشيت تشرك من وجه نفسيته اخو شرم اخو هم يا ترخك والله بابا ازي محتاجم شش من ايتن في تاريخ هريامت حتى دي هي كي برنجك يا عام يجشتي ملتي ما خلقي ما بصرمان اتعفيفا وبسيارينك بليت تشتكي دي هي تشتكي دي هي في بسرمانه هاشيك ودوها بيتن ولی نهید حتی هوالوی برایوی کبی بله دیگه فقیری ویت من هاشته بيت از جيراني تما استشن بجمعي كي فلان كسي كفتيه فلان كسي هاريب كه او نقطه جيجلكا مهمه اس ونكم حتى تو بيجيمن از تو بيجيمن كان بدمن مادام اس حالت ظالم ويت بريكا تو بيجيمن خو محتاجي از دمته اف خاله هيش تباشترو خيرم روجي بترن زور باش ام صدمه ما هر اوه بو هكا جنابه پیو قدیمایی که هبی تو شی کرف کی من هندك تجبوتن وكي بيجن مختصر كورتي ما بحث كرن بلي ازجارك دي بيجن والله بو هر تشتكي بلا همي درجائك ايماندار مرو بدرستي باوري باسلامتيه هبيتن وبالظاني تناف اسلام بو يريك برف بحشتي ببشيت بلا بظانيد بو يريك برف تناهي وشادي وبختبريا دنيا واخرته ببشيت اف مساله جي تماما همي مسألة هاري كاريه مسألة زكاة مسألة خيره إسلامتي ده برنجه كي برفره هاتينا حل كرن چي غاوا جاركا دي بيجم ات كردستان ده درستي زكاة بيتا دان مشكلة مالي چه هجارا نامينن و دي دوبات كين دي بيجين چو كامت بينين مناوي زنگين ايقوليت بيت ام سر احتمالك هزارهات مطالعين ظانين سرانسري كردستاني اگر جاركا دي درستي زكاة بيتا دان هر شي وازكي بلا بيجد اسنادا بلا بخو مؤسسه كتشيكتن بلا مثلا هدك دستيت امين بيتن زكاه رنجك درس بيت التوزيع كرن باور بك مشكله خلقي هم يدي حلبن تشد بيجي اگر اف زنگينج بلي زكاته ها پشتی زکات دانی دستی هاری کاری دریش کتن افشیتن هزارها مالا خدان کتن رب العالمین والزنگینیت مهمیات کتن رب العالمین وی نرماتی دل مدا پیدا کت وی تقوی وی التزام کو ام بشین وصا وی کو هاری کار بین وی اولی ما گوتی تعاونوا على البر والتقوى الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه تو تطبيق يا رب العالمين بشتواني تبي ده هاری کار تبي ان شاء الله الدنيا واخره ان شاء الله زور سپاس ما مستبو پیوندین رونشتن گلت جه سرفرازیه زور سپاس مامستا بله بینه رو گهدارین زور برس سپاس به هوا کوهین بینه رو گهدارین مبون هیوید که این اف پیوین کو سر از مان مامستای در کفتین کارتی کرنا خو هبیتن نواجواکی دا و رنگ و دانا خو هبیتن خلکین بهت رمضانین بهت افتشتین کو ام روزانه ناف خلکی داد بینین ایشالله نبید خلکک ام بیجین ولی بیت کو باریجیان هبید ولی نهیتن کو بکویت طای شرمویان هر انهیار بید حتی خو هوجه ایجیب کتن سپاس کو هین بینرین مبون معلا و آوا